E whai ana te rōpū tōrangapū Māori kia tū he mātanga hoko ki tai Māori ki te wharetau hoko tā wāhi o Aotearoa, hei aha hei whakawhanake ake i te uara o te ohanga Māori. Ko taua mātanga rā tētahi o ngā pōu o te rautaki a te rōpū tōrangapū Māori, hei whakapiki ake i te uara o te ohanga Māori i te 37 miliona tāra o Naianei ki taumata ike ke atu anō. Kaya Anzac Pikia ngā whakamārama. A skilled and successful Māori workforce. Ki te wai mari e te Pāti Māori i ngā kōwhiringa pōti, ko te whai wāhi a te Māori ki te rōpū tau hoko hinonga o Aotearoa te whai. So that we can help connect Māori businesses and corporations to take their primary products through to end products and get them offshore and trading. Kia whai wāhi anō te Māori ki ngā tari o te rōpū huri noa i te ao, mā reira pea e hohonu ake ai ngā pūkoro o ngā pakihi Māori. We've never actually had a Māori Inc. voice before in New Zealand Trade and Enterprise. Ko te whakapakiri tonu i te mahere whakawhanake ohanga Māori, hoki tētihi wāhanga o te kaupapa nei. The Māori Task Force for Economic Development will continue that work that we've already started. Māori Party has always advocated for Māori businesses and whānau to improve their opportunities by doing it for themselves, within themselves. Nā ahakoa te momo o te pakihi Māori, he totoro kia rātou katoa. Well, it goes right across the spectrum of businesses. I mean, every business starts small, medium, then grows into other opportunities. So we want to ensure that there are possibilities at every level of business. He kai kei akuringa. Within my hands, I have the means to sustain myself. Ioe, kei o tātou ringa ke te tikanga mo te matenga oranga rānei o tēnei kaupapa. Anzac Pikia, te karere.